Mu minsi mike ishize nibwo twagarutse ku nkuru ivuga yuko Hakuzimana Abdulrashid yafunzwe yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nyuma yaho yari yahawe convocation ya mbere cyangwa se urupapuro rw'ihamagara yuko agomba kwitaba urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kugira ngo abazwe ku byo yari akurikiranyweho ndetse mu byo yari amaze iminsi akorwaho iperereza nk'uko byagarutsweho n'umuvugizi w'urwego ariwe Dr Murangira Bitseri. Byaje gutangazwa ngira ngo niba ntibeshye ku itariki 28 ngo twamenye amakuru neza ko yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ku gicamunsi cyo kuri iyo tariki. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bamwe bagiye bagaragaza ko bishimiye icyemezo cyafashwe n'urwego rwa RIB cyangwa se urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda cyo guta muri yombi uyu mugabo nyuma yaho bari baranatangije n'ikisa nk'ubukangurambaga busaba RIB ko bamuta muri yombi nyuma amagambo yagiye amuranga yagiye agarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko YouTube bagiye bavuga yuko arimo kupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ku rundi ruhande ariko hari abandi bavugaga yuko Rashidi cyangwa se Hakuzimana Abdulrashid mu by'ukuri ibitekerezo atanga ntacyo bitwaye ndetse ahubwo inzego bireba zikwiye kubyumva zikabisesengura zikareba niba nta bizima birimo hanyuma wenda ibindi bakaba bamuganiriza. Aba rero bari ku ruhande rw'uko batigeze bishimira icyemezo cyafashwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwo kumuta muri yombi, biranakekwa ko ari nabo baba bashyize hanze aka kandiko gatoya bigaragara nkaho ari nk'igitangazamakuru cyari cyanditse inkuru kavugaga yuko RIB yarekuye Hakuzimana Abdulrashid wakekwagaho ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri rero amakuru ahari nuko atigeze arekurwa nk'uko inzego zindi zikomeza kugenda zibivuga, aho bakomeje bavuga yuko ari fake news. Hanyuma nkaba nakubwira ko kuri itariki 28 Ukwakira nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Hakuzimana Abdulrashid akurikiranyweho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Uru rwego rwatangaje ko ibi byaha uyu mugabo akekwaho yagiye bikora mu bihe bitandukanye binyuze mu biganiro yagiye atanga ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Icyemezo cyo kumufunga kikaba cyarafashwe nyuma y'inama yari yagiriwe zo kwirinda ibi byaha ariko ntiyaje kuzubahiriza. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 RIB yari yahamagaje Hakuzimana Abdulrashid gusa nyuma yo kwitaba akabazwa yasubiye iwe. Bivugwa ko rero icyo gihe yihanangirijwe ku magambo yari amaze iminsi avuga amenyeshwa ko ashobora kubyara ibyaha. Ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje hanatunganywa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha nk'uko amategeko abiteganya. Mbere y'uko rero atabwa muri yombi, Hakuzimana Abdulrashid yari yasohoye inyandiko yitiriye umushinga w'amahoro ku Rwanda, ku banyarwanda no ku karere k'ibiyaga bigari, avuga ko nta mahoro gafite kuva FPR ifashe ubutegetsi. Kugira ngo aya mahoro aboneke, yavugaga ko ubutegetsi bugomba gusaranganywa kuko u Rwanda ruyobowe nabi. Agena urutonde rw'abakwiye kujya muri guverinoma ndetse nawe yishyiraho nka minisitiri w'ukuri, ubutabera ndetse n'ubworoherane. Urwo rutonde yashyizemo abandi bantu biganjemo abakekwaho ibyaha cyangwa se abazwiho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nka Padiri Nahimana Thomas, Twagiramungu Faustin ndetse n'abandi. Hakuzimana w'imyaka 53 akaba yarasanzwe atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Kivugiza, mudugudu wa Uwingenzi, ariko akaba avuka mu majyaruguru y'u Rwanda Musanze. Ni mwene Nzariturande Jean Bosco alias Mwarabu na Nyiraherekeza. Akaba rero yaramaze igihe akoresha umuyoboro wa YouTube yise Rashid TV, maze agatambutsa ibitekerezo birimo amagambo yagiyende ashegesha benshi cyane. Hari nk'ikiganiro yaraherutse kuvugamo ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bikwiriye kuvanwaho. Yavuze ko mu Rwanda abahutu n'abatutsi bagiranye ikibazo, bityo mu kubabarirana bikwiriye ko nta muntu wakomeza kubyibuka. Hari naho yakomeje avuga ko mu myaka 27 ishize nta kintu na kimwe kwibuka byigeze byungura igihugu cy'u Rwanda. Gusa RIB yari yagiye inengwa kenshi cyane kumureberera ndetse ntimufunge. Ku mbuga nkoranyambaga hari hamaze iminsi amagambo anenga RIB kubwo kurebera uyu mugabo ntimufunge, mu gihe benshi bavugaga ko ibyo avuga bishobora kubiba amacakubiri mu banyarwanda. Nka Fondation Mukagasana Yolande yari iherutse gushyira hanze itangazo rigira riti niba RTLM yarafashije kwihutisha umugambi wa jenoside, ntabwo twakwemera abandi bakora nka RTLM.
bo bashaka guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi niba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Turibaza impamvu abapfobya n'abahakana jenoside inzego zibarebera zigaceceka. Hari n'abandi bavuze ko RIB ikwiriye kuregwa igasobanura impamvu idakora ibyo itegekwa nk'amategeko. Ahonze Rugira yifashishije Twitter yari yagize ati dukwiriye kurega RIB mu gihe itatangije iperereza ku birego bijyanye no guhakana jenoside. Iki ni igitero ku barokotse jenoside. Ati kandi ntidukwiriye kunanirwa kurega RIB kubwo kutabarinda bo ubwabo na sosiyete muri rusange. Witwa Yves Manuel Turatsinze nawe yavuze ko atumva impamvu RIB itinda kugira icyo ikora ku bantu nka Hakuzimana Abdurrashid. Ati dukwiye kwerekana ko ibi atari ibintu abanyarwanda bakwihanganira. Yanongeyeho ko niba YouTube idashobora kugira icyo ibikoraho, abanyarwanda bo ubwabo bakwiriye gufata iya mbere. Hakuzimana mwaka w'1991 ni umwe mu bashinze ishyaka rya PDI, gusa nyuma yaje kurivamo ayoboka Habyarimana wari perezida w'igihugu wanabarizwaga mu ishyaka rya MRND. Yaje rero gutabwa muri yombi kugira ngo azagezwe imbere y'ubutabera abazwe ku by'amagambo atandukanye akomeje kugenda avuga hagize icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside. Tuve kuri inkuru ya Hakuzimana Abdurrashid dukomeze turebera n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Ari mu karere k'ibiyaga bigari cyo here mu Burundi bakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa Lumicash. Bavuga ko kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha tariki ya 11 bazahagarika akazi. Baravuga ko amasezerano mashya yerekeye inyungu bakura mu kigo cya Lumitel abangamiye imikorere yabo. Banki nkuru y'u Burundi yo irasaba impande zombi kumvikana ntizihombye abaturage babikije amafaranga yabo. Pierre Claver niyo nkuru. Lumitel rijejwe gutumanatumana ko amakuru mu Burundi ryashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika, kubika, guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa. Ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose. Abakora akazi ko kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe Lumicash bavuga ko bagiye kuhahombera. Bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe. Uyu akora ko kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze. Iryo tegeko hariho uduce tumwe twashoboye gusoma, tubona ko hari itegeko rivuga ko umuaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ivyo atashobora kugenda kubivuga muri Lumitel azokwimenya. Hariho ivyuko umuaja bamwivye canke carte SIM itakaye ikononekara mu gihe ibi birimwe amafaranga ivyo atashobora kukurikirana. Twebwe twemera neza kuriha amakori n'amatagisi. Mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twobikora, ariko ntitwari twabirose. Rero twashaka yuko Lumitel ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori n'amatagisi baje bacu bo bikora mu bundi buryo. Ishirahamwe Lumitel rigira kabiri mu gihugu mu yafise abanywanyi benshi nkuko vyerekanwa n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumana ko amakuru ARCT. Abenshi bagwiriye mu bisagara, abandi hagati mu gihugu. Abafise ubutunzi bwabo mu telefone basaba ko ico kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahahombera utwabo. Ingaruka mbi ziba ku bantu bafite amakasime ya Lumitel, buguruje ama Lumicash, ziba kuba aja bahora babikoresha bariko bariyungunganya no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rero bategeze gukoresha Lumicash. Bityo rero uruhombo rwo rwamara ruri kwikote zose ababikoresha n'ababikenera. Leta ko yodufasha ikavugana na Lumitel bakaraba ingene icyo kibazo cotorega umuti bonyene, amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kwerekana. Abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagara abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera. Abo barungika kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi ico gisata. Leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telecommunication kubera amakontra basinyisha abantu usanga harimo imitego imwe kandi itorohereza abo bariko barakorana nazo. Ishirahamwe Lumitel ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza ico gisata co kubika no kubikura amafaranga. Inzego zibiri za leta, Ibanki Nkuru ya Republika
ry'u Burundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumako amakuru ARCT zafashe mu minwe ico kibazo. Mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, Ibanki Nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi. Izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara ko babwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero. Ibanki Nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikiranira hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone. Abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka. Odas Niyonzima, icegera ca mbere c'ubutwari Banki Nkuru BRB n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT Samuel Muhizi, mu itangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azohagarika akazi azobihanirwa bikomeye. Ibanki Nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azohahombera ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumana kw'amakuru. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tuze mu Rwanda kuva ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kurema isoko no guhahira mu maguriro manini bisaba umuntu kuba afite icyangombwa cy'uko yakingiwe COVID-19. Abatuye mu karere ka Rusizi baravuga ko iki cyemezo cyabatunguye ku buryo hari n'abasubijweyo badahashye. Barasaba ubutegetsi kumenyekanisha mbere y'igihe ibyemezo nk'ibyo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye iyi nkuru. Twatunguwe, hari abari baripimishije udupapuro badutaye mu rugo, hari n'abasibye message kubera hashize igihe. Nanjye byantunguye ko nageze mu isoko bakaba badusubiza inyuma ngo tuzane message, hari n'abatazifite nk'aho nari ikingeje nta message nabonye. Ni bamwe mu baturage Ijwi ry'Amerika yasanze bamanjiriye ku bwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini yaha mu mujyi wa Kamembe, biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo, barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi. Bose babujijwe kwinjira kuko